Ona gutuika reri iri rikuo yakirwo makiria ma miaka 100 mihituku. Reciria ria thirikari ria gwaka reri njeru ya kiriu kuhuthia ukinyaniria na thogora wa wonjoria bururi-ini ni riaingiririo uteti gugituika thirikari yari na njama ya kuhuthira mbeca cia muingi uria gutagiriire. And you are talking of 1.2 trillion. You are talking of the budget, both in terms of recurrent expenditure, administrative cost, development costings for a country. You want to tell, well-meaning and sane Kenyans that you want to use that amount of money to do a railway line from Mombasa to Malaba. You sniff and you smell corruption. Ambao wamepatiwa nafasi hii ya kufanya kazi ile, wamepatiwa nafasi bila ya kuwa na wapinzani wengine. Thegia ya uteti uyu aria maranyita baru waki wa reri ino ni moigite ni ya bata tondu ne guteithiriria thirikari gukinyaniria kioneki giake kia uthii na mbere gia 2030. Sisi vile tunajua ni ya kwamba tumefuata sheria ya nchi ya Jamhuri yetu ya Kenya. Vile sisi tunajua tumefuata sheria ya nchi jirani ambaye sio jirani, nchi ya Uchina ambaye wamekubali kutusaidia, na ndipo tunasema tunataka kuhakikisha tumetekeleza huu mradi, na ndio tuache kusema, tuanze sasa kutenda na wananchi wafaidi. Aria makoretwo makihura waki wa reri ino makoretwo makiuga thogora wayo uri iguru muno uria wongereire thire wa bururi na gikiro kia iguru muno na kuhotomia uthii wa na mbere. We do not know the terms of borrowing for this project. What are we borrowing at? What is the interest rate? What are the currencies involved? What are we exposed to? What is there a grace period? How much is it? What is the term of the loan? That information is not, to the best of my knowledge, been made publicly available. Mubunge wa Kieni Kanini Kega aroiga uregani ndwagirirwo ni kuhura mitaratara yothe ya uthii na mbere iria yambagiririo ni thirikari tondu iraguna a Kenya othe. Aria othe makoragwo magituhura ona marauga nginya reri yo ndiriho na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Wetangula na mundu gwitwo Musalia ona Isaac Ruto mugenda kumurehe nie ndinama tondu tigiti wa kuma Mombasa nginya Nairobi ni 1,000 nie ni ngamurihira mugoka tukorwo twina president kuma kuria Mombasa mukuo ni mugithi ucio mana murehwo kuma Mombasa nginya Nairobi nigetha mugitikie. Na kuringana na mutauri wa maundu ma kiuteti Profesa Macharia Munene, uteti ni werigirirwo wakine wa reri ino njeru. Maundu maria tuonete moteti megi SGR maciri kawaida muno angikoko hari andu mangienda gukorwo ati nio maratwika angikoko ni oro wa ngumo ri nio magia ngumo angikoko ni gicambio ri bakenera hindi yo ni acio koguo ucio wa uteti wa kawaida no ndigwiciria ni uragiririe wira urutike na njira yagiriire. Wona warikirira uri wothe mutambo uyu wirigirirwo kunyitithania micii ya Mombasa, Nairobi, Kampala bururi-ini wa Uganda, Kigali bururi-ini wa Rwanda na Juba Sudan ya muhuro. Thegia wa uteti muingi guthiururuka waki wa itena ria mbere wa reri ino, mihango ya waki wa itena ria keri uria ugutwara reri ino nginya Naivasha ni yambiriirie thutha wa mutongoria wa bururi kwirirwo kigina kia wira ucio ni bururi wa China. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.